ассалому алайкум раҳматуллоҳ. имрӯз ба яке аз саволҳои муҳим ҷавоб медиҳем. Мепурсанд ки ассалому алайкум, як савол доштам барои эко. Мо фарзанд надорем, мехостем эко аз шавҳари худам кунем, аммо духтурҳо гуфтанд намешавад, ҳатто аз шавҳари худамам. Аммо ман бисёр мехоҳам модар шавам. аллоҳ таоло ба ҳамаи онҳое ки бефарзанд ҳастанд, аллоҳ таоло фарзанди дуо мекунем ки солеҳ ва солеҳа, солиму солима ато кунад. Донер мода предлагат кардан, мо розӣ нестем, шавҳарамам розӣ нест. Як одам ба мо гуфт, шавҳарам маро талоқ диҳад, ман бо дигар кас никоҳ кунам, лекин ҳамхобагӣ накунем. баъд ба духтур рафта аз ӯ гирем обашро, ман вадид кунам, яъне эко кунем, баъд аз ӯ талоқ гирам, боз шавҳари худам аз сар никоҳ кунад, гирад маро. магар ин хел ҷоиз аст? илтимос ба саволам ҷавоб диҳед. ба ин савол иншоалло ҷавоб медиҳем. пеш аз оне ки ба ин савол ҷавоб диҳем, аз навори гузашта дар зери видео якчанд комментариҳо буд, кӯтоҳ ҷавоб медиҳем, сипас ба ин савол иншоалло ҷавоб медиҳем. оё талоқ ба ният вобаста ҳаст? марде талоқ гӯяду боз гӯяд ниятам талоқ набуд, талоқ мешавад? талоқ барои мо шумо маълум аст ки талоқи сареҳ аст, талоқи киноя аст. агар талоқи сареҳ бошад, ба ният вобастагӣ надорад. азлуҳунна ҷид ва ҷиддуҳунна ҷид. шӯхиам ҷиддӣ қабул мешавад ва ҷиддишам ҳамаш ҷиддӣ қабул мешавад. вақте мегӯяд ниятам талоқ набуд ё ман мақсади ман талоқ набуд, ин чизо вобастагӣ надорад, аҳамияте надорад. вақте ошкоро лафзи талоқро ба даҳон гирифт, талоқ мешавад. хуб, саволи дигар. салом алайкум устод, агар зани ҳайзбин дар никоҳ бошаду вай мард набошад, зиёда аз 3 ҳайз ҳамхоба нашуда бошанду ҷудо шуданд, идда мепояд? бале, идда ба ҳамхоба шудану нашудан вобастагӣ надорад. аз лаҳзае ки талоқ медиҳад, аз ҳамон рӯз идда ҳисоб карда мешавад. устод, илтимос ҷавоб диҳед. саволи ман, аз пули ҳаром закот дода мешавад ё ақиқа кардан мумкин аст? ойлик аз кашондани арақу пива мебошад. аллоҳ таоло ҳидоят кунад. аллоҳ таоло ризқи мову шуморо аз роҳи ҳалол гардонад. хуб, пули ҳаром, моли ҳаром, аз он закоту хайроту садақоту ягон чиз қабул намешавад. инсон закот не, балки ҳамаи моли ҳаромро бояд ба нияти халос шудан аз моли ҳаром, на ба нияти садақаву хайрот, аз он халос ёбад. чуноне ки аллоҳ таоло дар ҳадиси қудсӣ мегӯяд, инналлоҳа тойибун ва ла яқбалу илла тойибан. аллоҳ таоло пок аст ва ба ҷуз покӣ дигар чизеро қабул намекунад. барои ҳамин васияти мо ин аст ки агар дар кори ҳаром бошед, аз он даст кашед, кӯшиш кунед ризқу рӯзии мову шумо аз роҳи ҳалол бошад, на аз кашондани айрақу пиву дигар чизҳо, ва ҳамчунин аз он моле ки аз роҳи бо тариқи ҳаром касб карда шудааст, аз он халосӣ ҷӯед. одаме ки занашро як талоқ мекунаду занаш ҳомила бошад ва аз сар никоҳ кунаду боз ба хона биёрад, идда ё бояд таваллуд кунаду баъд никоҳ кунад? идда барои дигар нафар шавҳари дигар кардан, барои шавҳари худаш идда шарт нест. ва ҳамчунин никоҳ гуфтанд, агар талоқи раҷъӣ бошад, шарт нест ки никоҳ кунад. модоме дар иддааш аст, мард метавонад руҷӯъ кунад, боз гирад бе никоҳ. талоқи боин набошад ё се талоқа набошад, метавонад бе никоҳ руҷӯъ кунад, бозпас ҳамсарашро гирад. бинобар ин идда, чуноне ки гуфтем, барои дигар нафар ва барои шавҳари худаш зан шарт нест ки ё ҳамон зану шавҳар иддаро мунтазир шаванд, идда поянд. хуб, мегузарем акнун ба саволи аввала ки дар бораи эко, яъне ки имрӯз чуноне ки машҳур шудааст, бордоркунонии сунъӣ, ҳомиладоркунонии сунъӣ. албатта ин якчанд намуд мешавад ва ҳамон дар савол зикр шудагӣ саволи ҳамон хоҳар, албатта ин нодуруст аст. оне ки аз шавҳараш ҷудо мешавад, шавҳари дигар мекунад ба нияти бордор шудан ва сипас бо аз он талоқ мешавад, яъне никоҳи муаққативу дигар чизҳо ки албатта никоҳи муаққатӣ дар назди шиа ва ё иҷозат метиҳанд, аммо мувофиқи шариат, мувофиқи мо ақидаи мо шумо аҳли суннат ва ҷамоат, ин никоҳҳои фиктивни брак мегӯянд ё никоҳашам никоҳи сунъӣ аст. инҳо ҳамаш нодуруст ҳастанд. мегузарем ба бордоркунии сунъӣ байни зану шавҳар. агар байни зану шавҳар бошад, аҳли илм иҷозат доданд ки агар байни зану шавҳар бошад бордоркунӣ, масалан бо роҳи табиӣ намешавад ки зану шавҳар
با بعضی سبب‌های طبی، با بیماری‌ها، یا می‌شود که از مرد ضعیف است یا از زن تخمدانش درست کار نمی‌کند یا رحمش بچه‌دانش مثال بعضی سبب‌ها و عذرها دارد. در این حالت اگر هم از تخمدان زن گیرند و هم از آب مرد گیرند، یک چند روز در پربیرکه‌ها میگیرند، با راه صنعی چیکار میکنند؟ تلقیح میکنند، باردار میکنند، سپس بعد از 4-5 روز گرفته آن را به رحم زن، بچه‌دان زن میگذارند. با این طریق حامله میشود. هر دو از زن و شوهر است و در بچه‌دان همسر خودش میشود. این راه با شرط و شروطی که طبیب‌های باوریناک باشد و زن را از زن گیرد، مرد را از مرد گیرد. در این حالت‌ها با این شرط‌هایی که ذکر کردیم اهل علم اجازت دادند، درست است انشاءالله، و در زیر معالجه طبی، معالجه‌ای که شریعت اجازت داده است داخل می‌شود. اما حالتی که در سوال آمده است و یا باز یک راه دیگر که شریعت آن را اعتراف نمی‌کند، در شریعت همچنین حرام است، این استئجار الارحام، اجاره گرفتنی رحم‌های زن‌های دیگر، یعنی از مرد میگیرند، از زن و شوهر میگیرند و به بچه‌دان زن دیگر مانده با همین طریق فرزنددار میشوند. این هم موافق شریعت درست نیست و با اجماع علمای معاصرین این کار حرام است و درست نیست. زیرا اینکه بچه‌دان رحمی که در زن هست آن تابع فرجش است، شرمگاهش است. الله تعالی میگوید والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، آنهایی که شرمگاه خود را حفظ میکنند، نگاه میدارند، مگر به شوهران خود، همسران خود، هم زن هم مرد این را چیکار میکنند؟ حفظ میکنند، نگاه میدارند. و چنانه که گفتیم بچه‌دان زن تابع به شرمگاهش است که بجز شوهر خودش به دیگر نفر آن را اجاره دادن، حتی اجاره، تصور کنید مبلغ میگیرد، گویا وای مالک همون رحمم خودش باشد و مبلغ میگیرد فلان $1000 اجاره میدهد، از آن کسب به دست میبرد که این همه موافق شریعت و مقاصد شرعی درست نیست و حرام است. برادران عزیز، یا متاسفانه امروز بعضی مؤسسه های هستند که خواهران ما و شما، خواهران پاکدامنی که امروز با بعضی سبب ها در زندگی از جهت مالی تنگ دستی دارند، آنها را به همین راه ها ترغیب و تشویق کرده ایستادند که بیا تو بچه‌دانت را به اجاره ده، به اروپا به بعضی کشورها میروی و چیکار میکنی؟ از آنها با راه صنعی باردار میشوی، تولد کرده میدهی، برایت $8000-10000 چی میکنن؟ مبلغ میدهن. همین خیلی مؤسسه ها هست، استغفر الله، که و این شبهه زنا است، حرام است، درست نیست. به یک زن مؤمنه مسلمه ای که به الله تعالی و به روز قیامت ایمان آورده است، با این کارها، با چنین کارها برای به دست آوردن کمتر مال دنیا به چنین کارها دست بزنند. چند نفرها مراجعت کردند که درست است، برای من اکو پیشنهاد کرده ایستادم، من چیکار کنم؟ 9 ماه در شکمم فلان $1000 برای من میدهند و من اکو میکنم. برای آنها بارداری صنعی میکنند، حامله میشود و تولد کرده میدهند. حتی اگر همون زن دوم هم که باشد، اهل علم چیکار کردند؟ با اجماع مجامع فقهی این را حرام گفتند، زیرا اینکه قدر و قیمت مادری که در ما شریعت چقدر قدر و قیمتی بلند دارد. پدرش کو معلوم است، مادرش کی میشود؟ آنی که از تخمدان او تخم گرفته شده است، اما آنی که 9 ماه در بطنش او را میبردارد، بارداری میشود و سپس مشقت تولید کردن را او میکشد و تولد میکند. کدام از آنها مادر حساب میشود؟ پدر را گفتیم بیولوژی پدرش فلان است، مادرش کدام میشود؟ به کی نسبت داده میشود؟ الله تعالی وقتی مادرها را وصف میکند میگوید حملته امه وهنا علی وهن، یا در آیه دیگر الله میگوید حملته کرها و وضعته کرها، در یک مشقت و وزنینی حامله دار شد، حمل کرد، 9 ماه در بطنش برداشت
و همچنین در یک مشقت چیکار کرد؟ تولد کرد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم امک 3 مرتبه مادرت مادری او کی میشود؟ پس اونی که به مشقت آن چیزی که طبیعتا الله تعالی داده است آن را گرفتند و در بطن یک زن دیگر ماندن، آن است؟ یا اونی که 9 ماه او را حمل کرد، سپس تولید کرد، سپس رضاعت میکنه؟ یعنی مشکلی های خیلی زیاد است. نسب ها در اینجا آمیخته می شود. بنابراین شریعت چیکار کرد؟ همه این راه برای پیشگیری این راه ها، برای این مشکلات، برای این نزاع، الله تعالی چیکار کرد؟ ما و شما رو میدونیم که فطرت زن نازک است، زن میخواهد فرزنددار شود، اما همین چیزها بندگی ما و شما رو، طبیعت ما و شما که هر یک انسان ضعیف است و این دنیا کامل نیست، یک نقصان دارد، یعنی همین چیز ما رو به تسلیم به تقدیرات الله تعالی و ایمان به آن چیزی که نیکی و بدی از جانب الله هست وقتی تسلیم میشیم و قبول میکنیم با دل پره، آن وقت ما و شما مؤمن و مسلمان کامل حساب میشیم. الله تعالی را دعا کنیم که الله تعالی هر یکی ما و شما را در راه خودش و در دین خودش، احکام خودش استوار گرداند، پایبند گرداند تا نوار آینده. الله نگهبانتون باشه.